Assalamu alaikum мекендештер. Бүгін 3 сентябрь. Сіздерге курс валюта биржаларыны көрсөтөбүз. Жада калса банктарды тартканбыз. Кандай өзгөрүүлөр болтат? Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Айылбанк $81.50, $82, 1315 рубль. Байтүшүм банк $82, €82, 131 рубль. Финкабанк $82.40, €82, 1315 рубль. Бакайбанк $83, €83.20, 1315 рубль. Капиталбанк $80.50, €81.50, 1315 рубль. Финанс Кредит Банк $80.70, €81.30, 1310 рубль. $83, €83.60, 1317 рубль. Талисман $83, €83.70, 1315 рубль. $83, 1315 рубль. $83, 1316 рубль. Даймонд $117 рубль, €83.55, $83.